Chese me pepe asore ba bia dia waye me asore be gina nchan mame mana kwa ba na me se ne se ade na asi mame what to say Please hadum bia ko obakọ ya sapon ye na se bia na fi se tuntum yi me so me yeda ba ko da fom wo nwe yo anti na otwede nti me fa ho jo ewe wo na nam de na do ba ye ewe de boko yet mete besiansi kelebi na mene ababa wa bi a friend every ekuhia I say every okay na esansi ekohia ye no nso hu se me yes of ma me no twe ban me na me nso metwe epin no enti ekoduru ba bi kura koye se obeye akra to silent mami bacha ye me de wo de okay yanko obeye akra me fa ni se bia ni hia bibi kura na mefi asoma na manaye enti emu na enkomodie ye den eba e maminum ne preko enkomodie ba ye na medika akwagilon bi akoto speaker enti me ye na me ka sorry ni din de say me ready style fe ne ya sha say paibo me yes Sunday service evangelical prayer ministry okay wo me ye no school school me patron jo enti no ekoba say me kan se lo no me nye biem no se o ma ene agima me na me kura me pesika ya adwuma enti ye ma me ka kire ne se me gima no na wantua enya de a me metumi ayeden atua because ya adwuma no wodi kwagiro na eboro so a wontumi nyeden entua ene wase o mama metua na msemate enti sika no me kwaji ye na ni nyina 100 million enti me ya na me ma wo no 50 million ena me 50 million ma ni se me mani mienu so mu hie sika ni binti won ko che emfama wo mu enti me de me diskana ma no ko madam ni kurani me kwaji sika ma no no na kotwia week bia won ne kotwia enti na me nko ho wo di sika na ma no hwan na na dansefo an wo ho me pa chaw me kwaji sika ni free bank ne de eya mimi ni mienu ba nipa na ode ko ma wo mu no omu ya madansefo o ma me twa me ti bi ma woni say onfa nkoma akos any sister asumesi no omu ya medansefo Matthias you nam che say woni ni mienu no a wo ti 50 ma no no hwan na e wo mu ntam odi dance ye say what 50 di ama no ni kureni na eya mimi ni mienu nko a aha mimi kwaje baaye no ena mchie mu na me de 50 share envelope na mchechire foforo nso ye den de kan no to oba na me kan say jiwudie boss hwese dura nti oboss na 50 nti e mimi ni mienu nko a ana na wo yo so aswe enti no omu frame say sof mami asta no na udie mai na me say na sister everywhere ana okache me say omu frɛ no a omfa o matena sisa tu krai bo ekobotre enti ni kura ni na ehame enti na ni frɛ ekopeska ena me de ye de me de ba adwoso e de bre wo mu enti firi wano mo kono na ni sika tua no aba fom otua ma wana otua ma hwan otua e de ma manager no otua se e na wo safe de aba fom de enti ami hu ye ni se wo mu frɛ me se week ni so ne sika no nko ya na wo ma frɛ me aka che me se ni sika mai aha enti na week no otua se mpa cho me pa cho week no enka obetua 27.5 enti 27.5 na week 27.5 say 2 million 275 me pa cho an cedis me pa cho an okay enti meja ba ko se me jiska ne ma no no na wono so ba bia no won se no wage asa ni bi a wo mu book ni bi enti wo de command manager no esa akoji 8 million enti na say wonu tua meme de no no na say week no tua 4 million ni 8 million no koji ye week no tua 4 million na ni susu so eka ho na odi atua enti eba ne sa no ye check ni nyina bom na say week bia no mema wo mu 7.5 because na ontini ni huntua week ni so na frɛ na madam ebebere sa onfada obi a wo wabeye wo hunipa afi wo soma no sa onfada enti edidi mu afi me hu de da komiko meeting ba ya me ba ya na onifie ena me bisa se na everywhere ena o mu se yan
oso wakopa adwuma aye na say na se wo ko ba bi kura ma di wani ma akɔgye sika enti bi abomamane se bi asof maame ebi a me business na me ye no ene ma kɔfom enti bi a me ko ba bi akɔyɛ adwuma na nka mi hu se ne mesimi no aye den aka asɛm no but okɔ ye wankra wanfrɛ me nso amomamane bepem nne se watu efiri efie ho enti week bia no sika ne nkɔme na me de kɔ week bia me na me de kɔ enti afi no maame ni sika me wo no ai me ditua no ebe sign afi wo frɛ ne nso a wonfa na me di asɛm ne yɛ den eba ha enti na obisa me a de minim fa ho no enti me san fa wo nko wachi na me hwɛ se besi so ama me a ekimpo ben pa nchi na ma wo gi sika no ma no etirimpo ne sɛ na ye wo fie no wonya adwuma enti ma no kan sɛ wo ye obi a wonim pa no to ani meet paaye enti me nko gi sika no ma no no mfanye sa adwumadie no enu ntine ma me kɔgye sika no ma no ne ho nipa ben na wonim no ma onya rehye mu fi sɛ ne no woni nipa bi esan sɛ wo bɔ nkɔntene hwɛ n'achi sɛ panyini bi gyina n'achi asɛm ba a wan kora na me de kɔto n'anim ne ade ne ho nipa ben na wonim no ne kuro nyame animu ni na one bla bi enene nam a yebeka se bi ani kunu enti bla no minim but me diska ne ma no ma mo bla no amane enam diska no ma again ma mo bla no amane enti na ni tua no ontimi tua no me frɛ ni kunu no e ka kire no eno no ka kire me se me kwaji lo na ma oban no ma nka nche ni nti ontua ba esan se sikatua no beda ho no na no mande no be ma no ne be fa oban ne niema akoma no baabia so watikunsu ɛhɔ na yise wotu ye no wakɔ handan na be ma no wo be ma ne number o mba chawo ne number no meja no ofie ofre a onfa black ra me de ma no so afra wadum ofra onfa se sika no sign no otu a sign na aka otu a 3 months ne etua no 6 months nti otu a 3 months no efiri wo kɔ no na ontimi ntua nti enum na no omu frɛfrɛ me ana me hyɛ ase yɛ den etua nti me pɛ the exact amount otua asen na ka asen a wo atua yi nti sika sen na wo gye free oba no ho me ba cha sika me gye free no no ɛyɛ 705 me kan 75 wa 70 na saka 30 million na 100 million 7,000 7,000 me pa cha adenti na 7,000 so man 5,000 ono no die no a ofa akire kɔgye ye no ma ne ka chem se me na me de evening ne ba ekuo nim enti se wodu obi ba na obagi sika no wantua wa wo de ne ba ye no ona abetua enu nti na ma ka ne be do so sa no enti book ni mu sika ka wo ho ne ye 7,000 me ba cha tonkrama no na Adum TV de ye wo ba bia mati every so of mama dress na ka say Kelebi o ma me kwaji sika ma wo no sika ne de matua ama wo no me ji mi sika eni ntina me do aba Adum FM tite wuti a frɛ na wa asɛm bi a ka fa ho maame warrior oba ne mfie se eboso me se ni oba no otu ye eboso me se ni otu ye de otu ye 3 months beba onu afrɛ no mpɛ dodo ahen na won fae na me frɛ na no won fa ntia ma mi gya ne frɛ meba Evelyn. Hello? Divo. Evelyn, that is I. Boko. What am I winning of Mommy Joyce? Say, Eradia Dumbi Keke, Aduma Badum so, ama ene. Samoje die mo frusane tachema da yabodwem ne yetimi kasa na de yeka nyina ne sa aseda enka Dumunti and na yatna si say a high insura 104.5 FM. Jumediano yatudi obra na wadia so say enone de wan kasa wa yere ho na wabo. Baby out here de Michelle, papa driver, mami dreading. Mami hairdresser,
fita fo nyina me cheche amosronko ekwanso mo do nti na yaba odu kejetia Dubai wisdom wodi atum de ya enya senketwa e ma no mema mo dwai mu me cheche mo mama djuma yakopo wo shirabo na wonyem kese pa ema me yadamo live e wo Facebook odu Facebook and about Nhyira 104.5 live on Facebook pacho odu YouTube nso ye dem wo ho share and share YouTube no e Nhyira TV na kire say ye koye ni ma no Adum TV arefo me mama kwa ba fi say ye dem live e wo Adum TV woni say aza oye nko a we are wearing Ghana, drinking Ghana, eating Ghana, everything. Aya Ghana, what do you say? And no, ya boy baby for kura. And me di, ya winnimuno, ya from Ohemaa Benewaa, asesa. What do you say? And then from me 1 penny. 1 penny. Omuni, me tikra obeti ase. And me di no, just say, me ya chede. I just say, Yakupon de Mache or my Ghana, or me a national asset. Eti mi dino and ne. O friend me and Jimmy 1 penny. I just see a crown. But I'm waiting on him also. 1 penny is okay. Okay, as I tell you, him. Okay. Jo. Eti na mi di no na ene no me pacho wada. Asema me de e ma wa wie yi a. Me de e ma wo nyina ne se. Solo. What you say? And solo. And no, the wesi. Solo. Ni nyina ne sade nyina butre ewiem kunim die. Enti tobo. Eno na maka no wo eye dagbani mu akere se solo tobo. Ene manye ye tobo. Awade ne maye tobo. Wadwuma samunya ma enye ye yemfa wo tobo. Visa no wakoba kumienu miensa yemfa ma tobo. Wonso bre ebeso ti eye solo tobo. Kakakaka. Yakopon obeye edi amaye. Ene no ye kura eye etifi mantam no mu. Eho na ye wrai nti wo hwe mafade ya na kire se ye wura soro. Otiase ye call the northern region part of Ghana. Na ene die baby aye nam no ye nam eye da gomba. Na fe ye wura gonja ye ka wonu mienu abom na ye di enkomo se camera ne ko se aka ohwe ka ono bebo ndi wudi na mpesa wo bo ansa na makomani Dan kan wale gale. Piao. E fata mi so. What yes. Udi no honam se. Etino eyesa. Ne ka ne se ya na se Ghana ye baako. Ye nyanyi mu efri esoro ho ede ba na afo atifi fam ane atoye nyina ye baako. Enti do busumi we ya ye hyeda tu ye bo ne akai wo. Ukromu wa mamre se waba ha ne masem bi nti wo ye firi ukromu hene aben a ye be hyen ne wo ha ama wate na fe wani aba ho so na wahunu de sese oye ye be ko ni akodi nkomo ansa na no ka hu se da ye wa ha no bi bisu ba ye ntimi mpam no eza se ye je no na ye tie no nti na osaya kwasi wo firi kotei an wode nkomo bi jese na ni da kotomo na ni abere papa an wode na semo e ba bedan ye ntie no kakra ansana yako ya papa nom ne enche o say what to say bibia ye boko ujidi what did he asam no ho ya nti wunya ne die jo bo me nkomo na me fugu ni me bodua yi me hwe na nya yi pe na chasem de abo wachi boko ne ekwa ni SM kakani ya ma ne so kakra pacho SM le kakani de asem bi bedam okay makoy kukufu ewo aduan kwanta ne nipa ne ebun kwasia na mse me de ba bedam wakoy kokofo no wo fan aduan kwanta duan kwanta pacha ufi hi ifiri kote na ye den na ufi kote na duan kwanta na konya asase sankole ana me nanam ekwaje asase wo no okay okay nti me kwati kuku hweso na me nyesika de kwaje asase no nti me ye kuku ma ye kuku o mo je me 10 million how many do 10 million feel asase wura no na je me 10 million asase ne ye dodo be say bacho me pacho asase no o ma me takers okay ma ko 10 acres ni nyina ye koko ni nyina wotu di koko me pacho me wie
me na dia ma don die eso okay eso na me ka no ka se nim dia na me boa na eso no o di asase na do na buru saa okay asase no ma me ble e fa nsumo e de nsumo e ho nwi die ma ye bibia awie na so no me ma ya le na me den kwa no ko hospital oba na jama wale ti oba ni jama o yire jawa wade oh wade abrante kama ni munyamfo zei eh de we o yire de no ja ba cha me nya ni bibia so nwale bi sa wala dia o ka so nwale bi ma eti mo da sori ano wanye ne eh wasa akwasi wanye o yire hwe woni ne te kama o da sori ano se o say me no awie ah o ya ne dey me ba cha ma nya ni bibia ena tadi e hye nti mani hu na de kwa akiri pa wo yire si wu mu no o fa ne nya hwe oba nso de wa mu no a yense mbebre ene kre ba cha dey me bu ne pa me ana me bele me ana me ye bibia wo ka so nya ade a onye woni na ma pese yo nti be kuro mu no asa nkofo fa me ho tan okay wo ka so nya ade bi te sen ana ya wonye say fi ade yo ada say fi ade yo woni pa wonim se obenu aduana bibi sa no onye tambia na ya ogba ko homa so mfanye o me gba ko homa sen me ne no a da bi sen we say no me ne ska ko dwum ko me say sen Ghana city no nimu kwesi mama me say wo gba ne sen we say me bo ne say oh bi o ha me kwa bi o kwa bi 2 million wonye mitimi ani e wo be ma de bi 2 million oh say ho de class de na ayi wo ho no mo hey wonim 2 million 200 cities na okay mpacha nti ya odi aduane be sa na ma wo oh say okoto me ko ni ya ne kakran nti 200 ne na wotwe ni nyina agya banche ne bode wo ho na ni nyina mu ba ko ho a ono aduane no ya no we aya no akọ kuro ne atikuru mu honum ne atikuru mu honum kuro bi ho ya flower de jimem ho ne yete nti yetu ye no ne mkọgba ekura ho honum me kọgba ekura no so osole an pa osi me koto ade aba oba ne wakotele kuro mu oba ne nwuna adwo nti na ase tambia na midi ya nti me ne tambia ma ofa na chi so o da bi me kura fi se me ne no wale ekura be pinde wan re bi won chen da ehe ade ehe o jidi opa ni nyina mu no de ja o no di ja me nti aye na me se oso obeko nti na me se wonko no de nkwa no ko ye o de nkwa ko no no wan ye dai wa hwe wo mo na nkwa ne ale ye o ba panyi wo sei ipa cho se o ba panyi no wo sei o 10 years na de odi o na chi so wo so be 12 years o hene o ba panyi wo 10 de odi na chi no wo 12 se me wo mo bobo so yanko biem o ba panyi no wo sei kwasi mami ye freezer na e kwasei o da bi yankan hwe hawunim abusia etomre bia ho asam kire nipa so a ho hawo ntikura ne mane wura fi ne ho eti ya na nyese bia ya hweda se ye dan ye pese ehunu se de asam no eti ankasa enu ti ne ma mi bisa no se ye mesre wo freezer a ye kwasei yanka 1 2 3 me ade ako uko 1 ako 2 ako 3 ako 4 kenkan 5 6 10 yanko fufro ebusia bra Facebook insura 104.5 out TV no to Adom TV said the abrabo be manipa aye jijajija na kwasi aye no pacho yako we any numericals na dey dey 1 2 3 no ko school na dey alphabet on o se aye ma ebusia yako kwasi yanko 1 2 yanko 1 na ko say 2 Fan 104.5 Nhyira fan 104.5 Nhyira fan 104.5 and we are done ko ni na ko say ko si mitio na ko say o frita na ko o frita na ko 11 obi asuma macho dedia o fi 11 na ko say Nhyira fan o fi 11 na obeko hin fi 11 abako 12 obeko hin
Ne wodi de. Unyantia. Mr. Steffi apa betia no mano ayi no 10 de ne mienu. Fankate e kakegu fankuma to na pampa mame. Wo baba be di disisia. Wo free wo baba nyi wo sei. Oba no be ma no 10 years. Ana oba panyini no oba panyini oba na be ma. Panyini ba be ma no. Ona e be ma. Ono wo sei. Ono 10 years. Ena ketwa no wo sei. Ketwa no wo. Mfansa be 12 years. Anya adwuma. Onyini. Na se ya yiche no ya le. Ito bi ko shoko. Omma na aduane ni. Mana na mana aduane. Ba no. Omma na aduane ni ko shoko che no. Te ni sa. Wo ska wo botom. Ba cha se. Wo ska sho botom. Ba cha. Yi na me hwade. Men ka se yi se o de mami o. Me pe se me hwe se unim sika mu mpo a. Because kokko mpo no wado e ka ye je fi nsemi. Na ba panyini what 10 years na ketwa no what 12 years. Now free 10 pa na watwa ma ba 12 die anu odin me pese me se Ghana ska woni mu a wo de ye sho boto me ya woni mu ya na afọ ni so minimum pa na ska scan shede no kra se bi mi ibra where is it bacha dance eti oba ni ja wo nu ankoda no bo ba panyin 10 no na wo so odi omko na koshokori konya wo mu bacha na ko fa mo do mo ko hospital ewo ko ma duan kwanta ho do mo ko duan kwanta ho ko hwe o ma dibusu mienu na msa do mo ko baby sa do mo ko doctor so baby ansa na me de ka se o mo nye wo mo onye mo kra na so onye de wo nye wo mo me de kra le na msa me do mo na ma me we no ma me su ntimi ye de enye wo mo ono ni na isha da nyani ko tibi na yesa ga ni ma me na ji wo mo nju so ase according to our be am ko ryan ase ne ho ni nyede enye na me di apele na me nya bi na ase me di apele e ko ye na wunya de hin bia ge oba no anti babia oba na busu na ko ra mu no honye de ntina wo se honye se ho no ase according to mo onyema na mo ye no hin omo nyema bensa se yese adibi wo fi ho e do mu nyanti e wa wade ho ana ale ho but na wunya bi nti wo ko ware we na a virgin acho se wo ko shia oba na a virgin mami asena se mi ko shia na se bia da se me peno metuma ka chen wo ka chen se o wa engage mintimi kan chen se chinchina mi peno ana de anya ne sa o na de ne de pe o jaja oba bi okwa no so wa hwe oba sheda ka se me ni obi na ho nso no oni obi ani ho eti wo shia obi no ka so wa engage dan wo jaa no but me say o ansa na wo ko ware o yire na wo si wunya bie no ti o asam na free baby na akowura baby nkomo na wo bo no ansa kra na meba de wo ka no so na kire se wa akra wo hunu left no right na obi so sanfa ho akosisi wo yi o ti de make yan say wa na wunya bi ana oba no a wo ko fa no no so stylish hwehwe ne yire ma me na mimisa no fi se enkoda abam na enkoda no wonom ahwemu ni ade no aye basa ade ma wo ja wade a se nkwana no we omo oba no ho odomu kuma we sisi do masaba ho asaba no ode nkwana no koma obi no no de adwuma no ye nti ode adwuma bia wonton hwe onim dwa kredi nkama ase me tabia no pressure also onim dwa di sasai se wontimi nton ne ma ma se wode nam sa osoro no pasa na wo bo ndwe 3.1 ton oh mami se nipa de wonen tia wohu ni se de ositie wontimi ton okay minu ko do kromo ko abamu fun we toma no ene de batun su insurance nyina me ya no de agufo ko de agufo o ta phone foforo ma no no de phone na tun su o de bato ne nsu aye dai abono adentia se ni su ni ye se wo ye ne ho ade mi pa che de be eti mintia se wo si na wunya bi wako hu pefe so oba na busu ofiri mu ne nye wo se chinchine a minya bi ne nko ade oba na me de me ne betena e na afọ so na ware no sena mami se me de na me nim se me fa ne se na ye dai me so me bobo ne kakra se afum jo na me ye de me ye ntimi wo ho no ma tan bia me bele na me jima ho me a tuma ka chen sa de we se ye yi se esi o si wo share obi na obisa no nipa nti wa engage den no de utimi se ne pem o ti ase ma ne kotena asambe na ka kire no
me catch and say many manager no. Okay. No, it's what I did. What's it? Soon when you are some for. Okay. So now so ni no wa no a virgin. But I say, oh no wa no a virgin. No a one. No oh wa no nyem. Ade. Ni say na ho aba. No or no be na I say obi na head. Obi ne so amu na de get na head. Eh stylish. Na he fa na de na me. Say ana me chire mu no. Chire me mu na me tia oba na wo no wonya bi. Ma me fa we into once because my here go ansem bi ahwa pam pam to. Because as I said, Kenya, I want to know the Aka. On your and then you are that. Panyinfo te ha. Minister. Tie. Ba saying na wo wunya bi. What some o kan ya na bi. Obi na kopɛ ne yɛ de ma me. Wo aha, wo kasa, wo ka kyerɛ me say. Afena meka na se me ba say bia say un pese wo be expose wo na me oba de be wi na de aba ntina ma be de kan na de ne de wo case we say we case we metwa mu ne metwa case we me mpacho da bi metwa ni aka na a kira be kan say we because what say we you can there there's more to it no wo yire ya wo no me ntumi mu ne kwase na me so me ntwa me ntumi me da bi nya kwase buti tobo mate ansa na metimi agene mu aka nsem ya ma gise me hunu se de wo ka bia wo nsem ne sisi so oh ansa fi se wo ka kire me se wo hye obi an pan se wa ye engage na oba no na ne ho kire no wo ti ase na wo pese wo kokobua no na mbi se wo hye no no ye na wo ye virgin na wo fa oba da pa che da bi na wo ye virgin fa bi da ene ne oda so ye virgin me pa cha me e fi se me wo ye na wo ko ye no kula me wali bi mu da ha nam ka kire Mwali bi umda. Me kire se ene ni na nyina wo ye virgin. Ye wura ho sesi e na me yi wa de no wo ye virgin. Me pa sha. Wo ni virgin. Obia nwale. O say pa cho obia nwale. Eno wa ye de e friend say. Virgin. Huh? Virgin. Kasa kese. Oh. Me pa cha virgin. Hwa abusuya. Ba bia ne me kono. Esa se mitimiti ne me bia se. Fi se grow now. Nyina ya shentade ba difference wo. How ne adwendwira ma nipa pii no ano enye same. Enya gro ne die o ba ma mi pese me de ni drum pempen so bi na ma ati ase se enya boko sa ti tobo o se e boko. Wo se mi se virgin ase ne say pa cho obi a onwale. Obi onware bi a virgin. Ha? Bodin na mi tie. Pa cha enti wo ye dey virgin se de wa konti minye binti me virgin oh me pa che o konti se de me virgin you fa if you say o kura me fa na 7 play some fa na chi ama wa ye dey o say ama ma ye virgin no kwase ready mama but say ne edwada enti obi na kope oba ne de ne ma wo me pa cha ana na so oba ne nyem no anyam. How many months? 6 months. Na nipa kro no na de nya adwuma se oba wonyem ye mfa ne mlebe mafofo. E de asem na wo ka kire nipa kro no. Me ka kire oba ya no ka kire me se wanya bi nti me pa me fa me. Wo di jano. Wo di jano se. Me di jano se me po oba wale. Okay. Na satem na ofon sankolo foni twa bo ye kwa e konkran ya. Ndumba no matwa me ka nti me kwa na yi bi ama ne se ne wanya ne. Wanya mfa nkoma no. Tomba no mse me ne mfa me ne yende nkohwe na mkohwe ya mpa na wanyem na mka ne batobo wo dija obi se won pe ba ma ene nipa ba no be ka cho se o kwasi menya bi aha ana wo ka se na me o ka se ne me pa me nkohwe se me pa na mkohwe no na msu eye na me ne so o de na hu ye ma hu se ye se de anyame bo anyankopon so be yimi dia ye de ade amame ti wodi eno nyankopon wa anyi obi a ne ho da ho wo yi ohwehwe mu ano se me ba kwasi me kan ba kwasi anu age so me ba kwasi yeso nyankopon fra wa ba je so sen me ka se yesu jeme so ti laba ma shofu gudu mi body atu me ko enti de stylish wire neni Nhyira fan me say obia bompa ye ready mi kuma me ready mi fimpa de ma me ready enu abo de na Kristo atim mi bodi a fan say ready na kasa no age so
Osa kwasi. Madam. Hey. Ay, Ohele. Nhyira FM. Ay, okwa maybe. Maybe say say ready no kasa obejisu sen o ka say. Oso obejisu Yesu ye dey. Yesu bua me. Yes sir. Bacha. Enti me se fa ne te say me Nyankopon na me yi wo mfe pade ama wo. Wote, enti me bo di anu ajesu saa. Me ba osa kwasi. Awurade boa me. Ne Kwasi. me ba awurade boa me. Manya oso ne wo di ama wo. Bacha boa me. Oba manya na ma onu wanye mbusumi nsia wo pe. Bacha. Nhyira FM. Hey. Oba manya na ma kwasi obusumi nsia. Wo pe. Wo sere me. Me di bodi awo so. Me ya de ahunya wo sere. Obi anya oba ne ho da ho. Wo nku ade. Wo di anya anu onyim 6 months. Tu ko ye onyim 6 months wo kan de. Bacha se. Wo ko ye no nipa no bebo wa mane na wo ko ye awo se. Wo ko hu so onyim 6 months no wo kan de. Nam sana me yonko fo nse me huni wonti e ma me de dahye ehwe no e ma me ye de nya me fofo. Ah wo ni ho. Wo ni ho. No mo se me huni wo. Dabi. Yo mo se me mfa ho. Wo ni ho. Me ho. Die na ma hu so ho ho. Na me ho na se. Nhyira Se na FM. ase o mu huru bi. Me se die na ma wo hu se wo ho. Oh. Wo don se ko ka de na MCA fa camera ne to na de so de say ka kire me abusua bra Facebook me ene no okay share 104.5 live on Facebook for TV ne to Adom TV wo de mama nyina amra me hwe bi say wo ho ho ade na be ma kire me de na ma wo hu se ho ho mo so don se ko ka ayi no engine no die na ma wo gidi se wo ho but namfofo na esere se wo ni ho asem no upon say yesiri o but ni namfofo asere no akoduru se ye ka kire nse ni hu ni ho ono so peso o kire se ni hu ntiti o wo for so agi oba wonyim 6 months na akoye te se ono na anyim no meba nti upon say yesiri nyina no e very serious and mama Peter sa onwo ohu ni ebe ye na o ma fa kire ni akoto ba ne de na ba fie ni e ka se me yire nyeme ni enim ba bi akoda no enyeme Nhyira FM. me say de na hu se ohu ho Bacha se. de na ma wo gidi se ohu ho Oh me ho. dentia den na ma wo hu stylish o me friends say obetimi a kire me dentia ne ho ho enti den na ma wo gidi se ohu ho na so na fofo na nyini Se me ho no ma. Se ho no ma na me ho. Me kanya. ekenya wo se sen ekenya wo se Nhyira FM. Ade ama. nyame ama abode nti hey me yesen pe fo ha kan na de me no be ye no Tene de. nti abode no de ama wo na ekenya ne ho ne ma hu se wo ho ekenya ne ho fan kwesi hwe mo baba fo do mo ye himfo de me hwe ho ekenya ne ho a hu ne wo fan wo te ne wo hin wakomam wo te ne hin wase ampa obey le what do I mean? e bono nsia opportunity ene ma wo hu ana ade chi ahomachi ase ba ma bia no nsia no num no nsia no ahomachi ho no ya na wo de ne yesa ana Mama Bacha. Sha papa Nhyira FM. asase no a wo ka se wakwa akodo no wo case we no e kina meto mbo asenam ne James akasa sai na se o panyini o yire ne die ne hu hia me fi se wan kasa to wo nye sen no o nware ne bie o nware bie adentia mable afono obo omumi ase oma woni ne na me pefoforo amene ne bobo ablabo no upo ba foforo ani dafo timebo wo kokko di ankame amefa o kame manager mi ko sasase o na be kokko no so de wo ken wutimi di sika body sika mane di nkam wo ha na ka sika di abra me di ankame amefa o bibia wie pa ya dia na urade bo na se bibia wie pa ya dia ka wo ne me bebo bra no bo na se bibia wie e chese ka wo ne me bebo bra no oh mommy ana me de woni nye me ho oh ade me timi kan ese obi de
me metin ya fine pa o me ni utena na nsapa adwene ni ya be adwuma me tete tini ni nyina ma wo bo nsa wo dwene eti so Silas fa be ma no to suma me James Edu se wasase sen na wafa atese asase no sen na wafa asa wo se asase sen na wafa de na wafa James de ade na James afa afiri wo me pa che koko eye do say koko no makoye e wo asase no so wo asase no medua na wo asase no so aba na asem aba amote so na no kra wo fast back from so omote amunya 2 bars mote so ti omote aye ma mo mame mo se tu benkre wo afu nyina motu atu mo lu be wo afu nyina oh kura me boy nyina mo bubu akura no adentia on wato ana wato asase no so o sisi say no o ma mi si asase no so bi adenti wode me fa no bato aka ne de ho no mam tete o ba mam tete million afini o se tete million kura ba mam 100 million am se me de menyi nti chonkrama na eboni din na kire baabi o na de wo pese ye ma no ka kire me pacho Mr. Edu ma wadi mbere na ne nkasa o me pacho Mr. Edu ma be kokofu e wo aduan kwanta koko na me no me ba me de me ma ko hospital me ba he no mame jano yanko kasa me de me ma ko hospital me ba me kodi busumienu me kodi busumienu me ba he na koko no wati koko no abo motu menkire wafum me kaka me ba nkofo susu wafum e wafum no so wo se afo ni de anya de awe de me wo me si asase ne so wo mam tete mele me se tete mele menye enkwan so yale ye nurse ni na bo nurse fo na bo am nkola no e mam de kwa ya sabia wo ka tan se tete mele de wonti se minti menye dia anya menye de menko mpa che na afram za so ba mam 100 million no me se menye de menye 100 million menye meje 1 billion oba je ne say 1 billion ka hello opanyine no wa homa hello Me pasa yo fia bena me genasto. Me say me afam me akwasi me baji asase wa adijimem me kokofo adijimem ma me free san call baya unu abondro de me baya no ji koko me baji koko no O fona se sama tele. me ntwana nsesam me ni prisam pa na ni prisam uko trabo chama free sisi na bodu kwasi ya Ono ma me ba ha. kwasi So free sisi na bodu kwasi ya uko trabo chama free sisi na bodu kwasi ya Nhyira FM. sisi na bodu kwasi ya o gana me ba din kwa wuru metete abosuma adula metete abosuma adula ana me di yankwan me si gongonte na me wo ma wu na me nkra tete ya de manga atum ukata ebu kwase aba bu kwase a katem sa me twana nsesam nonsense papa na ofreme na fama na performance na kaza. aja me mo ha Ma me pa cho bebe asasa na o kan o se no me dia. Ni wa brosiri. Oba cha wono opanyine yankasa woni no monye ne ma no number na mo dia mo ne na nkasa mfa asasa no. me pa cha me ba Ne ma na dia ko so bia mo da mo ne ma na nkasa. me pa cha wo asase wura no ankasa no wo he O Canada. ye benya ne number kakra wada o ma nsa sisi e de mu oya ye ni masem ni mu ye nti ne nke bese etie ne fanso ni Ohemaa odo simi anka ye ni sama so so de ma ye ni nyam afo no so be 1 billion afere de ne say 1 billion no ni ma de ko 1 billion na wo ka ho asen 1 billion no anti is ka ketwa mo ko o fawuna no so me bo a so manfa ne ma me no ba ma na de one ma na nkasa obeka de ko so nyina atro mina me baji asase no ana woni me ba ye kodi ma kofi asamoa ana kofi asamoa di sika no man ke sika 10 million me nya aduma no ya na so man tuanya adi mi ba ko asase no so ko mi dibi
Mene me mamia na. Nhyira FM. Chale sisi no. Ama funi sisi no. Ngwasi ya. Yade me de me ko horo si wada. Meba tobo. Wa asemi me kan wo je aka. Ah, kwesi. Ohemaa mame ante. Ame. Le pau so bibia betibetwa. Ife, woni ni nyina ba. Obaje ho 1 billion no kasalia na saba won chen na de maame no beka bia mema waso ate why mate a maame odo ojina wonye papa obegu ni maame yani mo se be dini maame ya tem dini papa no nyina tem kromo a hwe wo de obetwa no ho asan ye mo no ho na mo be hu papa baba ni se uba kabi maame asam ibaja na so aka ho na maji ana so na baji ya matime mi atu wo ye ba atu mi atu tum wanti ma wusu kwa so ma kume wo ka tam so ba kume wo bo me pa wo bo na tam se nya wo ku na fumu wo obo pa ko obo pa ma me no ko so ma afa tam se nya mo bubu ma me tire sa obo pa sa ye den obo pa sa ye den na me wo ko wa no you ka o so obo pa sa ye den Kerachi. Obo pasa yede. Oso we kume. Nanu na chese obo pa no. O kwa me ma defender coffee restaurant. What one be paying? One say do ni da. Me ma ba ko. What di ni da? Come why? I'm sure rapid improvement pharmaceutical no dey no pay me no nyina ba dwa so a ya kire se wonya bia. Ewa na wo bo ana se code na achew amama ni jejina wo bo na ya hu hwe nye ya dro we tatahwe e be shi ni se show afobo nse wo mene mu nyina ada ho ma bo ada ho kama e defender cough expectorant adu pay ni srew abafa wonya nya mfiensi ya mamma no bi ennom so lo what I say tobo ho what I say enne no ni de dago ma ni go nya na eto won ni ma ni nyina nti mo asumra ha de want e bi anu afa no sa afofra onyanya vincian e man bi ennom sanso na abzo abendazole tablets so ayo obi a wontimi nane ana no mu atoto fatigue na che we bi kakra bi anu abra me say wadro ya wo hia eno no obafa onyanya mfie mienu ana ba pemfo memma no bi ennom pharmacy shop across Ghana ba bia ubenya bi ato bia na opese wo ne ya nkase atwetwe nkomo obaba ya hode aye wo sphincters in Royal House Chapel sanso be free there number is 0536 661432 0536661432 nane ye entwetwe nkomo oba ne da achi oba time maka kire akoda no besua de ni nyina ye nwoma no a wodi sua de no enu ti na William Cyrus Publications wo say nwoma na wodi abadwaso no GE as a NACA approved wonum sa chase just abama kwan se wonton what you say syllables a eba afi no enu amu no wahwe no yi eye ho adesuade no de agum ye wo crèche books ye wo nursery 1 and 2 kg 1 and 2 primary books ni nyina no mepacho ye wo bi ohwe kira kwan ya mesre wada regional capitals ni nyina no ye waso ye no bi ewo ho sabe ya wo ho nkire wo ntimi the number see my friend na me hu ba bia wo na ye nkire ba bia ben wo na kokoje nwuma no bi eye 0555 313658 na wafre 0249 411234 na ene ya ntwetwe enkom isra wadaje atum yabe ma obana disua so akonanim tank ya de besi fie ma de bia water will be flowing in the house ya kire se nkoda nyina ni agese nsuo ba eye syntax tank me pacho wada tank we se no ya shanso de ya chechede ne da ho eye strong and tough color bay na ope your soothing colors ebe machi ufie no sanso ana me pacho pi size no nso o kire size kra wo pa ye be ma ode eye wo botom de pepepe agent ne doso ahanan wonum bro ahanan na wonum wo Ghana ne mantwe ahodo no so phrase sia na ye ne wo entwetwe nkomo na ye nyi de ope ma 0244 335168 0244 335168 ene ensua doso batakaria doso na so gise hu de hye so no for manza na wo say papa what you say ensua doso na so pensua da kroji na egu minimu be koyo minerals a ensua kura no ya hyeda so no so ene ye de be bo nipadua ni nyina no ye de ahyem me fa cho wada ensure we say a fresh drop still natural mineral water ebe must stay hydrated all the time
tambia no bonse wo hu odin wo num nsuo no enkonya yade bi ana bibia etesa me pa cho wada say ayi fro ye ba bia occasion bia no edupa de bia no super betimi de asom wo de age won ma wo fresh drop still natural mineral water your 500 ml your 20 liter jar no ewo ho afa sachet no so ye woni nyina bi ewo ho opentwemfufo bia na so opedodo atu no afre ye number 0552 25 that's your Naminti number no mubium amount 0552 250290 0552 250290 first see abo no so ewo fom pa na epebi na fe no emwa wo wadaro maje mado and sons na wode eye budgets okay baba me ba mame enko opanyini ro ye general manager ahu wonim no we dey ni but fatal no boma me just a minute we dey ni o fire sant o fire nkremu okay ye general manager say me fa we ma ho now the okofia where you shouldn't kaka kama what you say AFR a product o say me fa ni nyana nchew what na opanyini no nso ye wie ne ma me bekasa na ehunu ba bi asase no wasem no kodru na ya kama yi ato ye what kama koma to ye what na wow na wow what bra be say bra bet na ni say ayo ene ejikita ansa twen won mu yi mfoni kakra why na sere kakra e di aseni sere kakra oyene sere kakra di ben sere kakra ni o sere yani mas sere kakra Akoisi ese monsieur kasa sere kakra se last one no mrade Mame Fedro ni mawati say we no here one plex 400 we facho enso so do anu nampa ya J Mado and Sons ene my man family me so he pacho madam maya momo dia na meme one plex 400 mi se wadan so se de wo stubborn se tie bia no wo betimi anu madro na kun so ni nyina afiri wo yefunu no mu bo maden ada emu ode wo betimi awe enya nwene kora wo penso wo betimi amene pharmacy shop bia no wo benya bi bodies olive oil wo de onim se de bom pa ye hwegu apampam ni hwe bi gu bantrom tofo ni emi agu yam da bi ye de aduane what I say bodies olive oil no hypertension patients no ayamamo diabetic patients ya you fat ni cholesterol ni nyina wo de bo anwamo wo de boost wa de enya no nko all purpose what me de srama honam no to so na se wo se me glow wo de sra anajo de fasra ne da ubenya wo natural color no kama pa pharmacy shop across the nation ubenya bi wo peye na na etwetwe nkomo bia no a ubetimi afre wo 0574 286910 0574 286910 natural say Aja wone yen entwetwe enkomo nim say Ghana month no celebration no an eguso no your number one can radio station is 104.5 ya ka kire wo say ye hye Ghana ye di Ghana ye ka Ghana ka mamre ne amane edum ne ade nyina kama pa nti don't flip your dial cause wa nwum de de no ye de ebabu bowa ma wani age teze wa bo nse what feel lelele pa kama enu nti month we de don't miss it sound so and I make kai won maka kire wo say Ghana man fair no baso then efiada 27th of the month of March edikosi kwasiada 29th Kumasi City Mall heya I am made in Ghana experience bra na bra behwe kenta hudo no Ankara styles no bra behwe with ye no na ye showcase Ghana nnuane awodo ye bowl live band music obeba ne papa no dago mafo agro yi ewonchen wona ese wo bowl motrom say ya what you say ye koye diemu enti mesre wada bomode fa ho ebra behwem insurance 104.5 and ye ne Ghana National Chamber of Commerce and Industry Kumasi branch ya ka bom ne de Ghana month fair we say no ye de ebra wada open chirem fufu bia me de number we ma frɛ
ebi ana won so wo Ghana nnuane bi apesa wo de be kire no ne ade a for 0244 729 510 0244 729 510 na woni ye eni enkomo abusu atrase kom minim sa me video no aye ready dia ye kosrem srem se jata ye wura srem na yankɔhwɛ ye ni so ade kakra bi ababa no was a media asase ya yankɔhwɛ video bi na yemra ye ba ye bedi nkomo kwaba biam fisa yakosrem yaba na de ya hwe no anya me na me be kirekire mu ekra debi yawo eye elder ya owo Dagomba community wo da youth no ano panyini pa owo yentem efre no Ali Nendao Dasana ya kire se Dagomba mu de wodi eye menisem wo ho pa sanso ana yedru gonja mu a sanka yaha akama mu ebeka se jase hene no yewo gonja fo jase hene ewo ha se Abdul Nasir Samsudin wono nso so atena se ya gonja ahemfie ena wowo mame ma papa fo yi akwaba na mewia mame wo no ana bod sadi no mimi ntimi mo ntimiya no wa bodin opanyini Wedini bi ne fama ho na me ba ho no papa for me mama kwa ba na mo pom to say ya me na adomu bia iboko jo me ba me aka asa no ho asem na papa yi ene na na wa tine edi na mo bo ba ko no amini ba ibi yanko wasa Dagomba ni mampusi mo ya dokro okay ati say sahwene nzema obi atine ne nyonko di nkomo okay na obi ane ne kasa oh okay bianso na mamere je fema je Zakari eja Zakari opadiefo ha me odi ni biem dankan walegali o ketse mani ntimi nane dankan walegali okay e fata me so ami so fire so net odi ni yampe fatimi man Fati simple. Ana amama so be the problem polisi. Amama too. Okay. I was here for mama mampanyifo yi akwaba. Mama ni kan yenko eye Dagomba. Na mene eye Ali Nendao Dasana eni enkomo papa. Na ho di biem kire ye. Yo pamacho ye frame Ali Nendao Dasana. Nendo okay. Dasana. Mejina eja Dagomba community youth no okay enaimu ebetna Nhyira FM okay
nature amamre kakra a yeti free mpanyimfo ano. Okay. Jo. Papa, wadaroma wonso da ho de na afei yenhye nkomo na se. That's it. Me so me am why. Me din di Shamsuddin Abdel Nasser. Okay. Me na me gonja for waziri. Okay. Waziri. Okay. Echire Jasi ni. Yo. Piao. Ene me mama kwaba. Nia ye hwe ye asai a ye hwe ye ni din e de sei na de na wonum ye no na eye den awade ase eyi ase na eye hefa. Yo Esadam ase say mama me akwanye say memetena set yesu na dan no ma bi kakra edi echre ye mu a ye nimmu asana ye de kan ba ye no ye friend jara ansa na jara no be ba no ye wo normal ahodo a ye de di sa adwuma no ye wo jerloma eno na eye bis ene ntoma gwa o ma foldu echichire almost sisino awasino eno echi ye wo yelanga finger your friend edin debri yelanga finger na ye de omubo frichuano na se ni dini say finger okay ko yelanga because dagbane nanu ne ena mampushi ye nyina ye ancestral baako enti obia kasa no ekodane ewo baby say that for ne mampushi for tena be no mampushi 4% for nti omukasa no ye na number 4 susu a me free bimbila ye ne nawure for eben ya twi say nawure for nti de ye be kanu enti na number different from that of Dagbani. Almost central. Okay. There's a person to say. Yeah, Benewaa origin. Wow. Me baako papa baako. O ko wune ma. Moshi for maame eka omuhu. Okay. And ye miensa no. Okay. Na asano na yegusuo no na yentimi spend much of the time wa asano ho bra kaka na ka make ye say asano bra ben na omusa sasei de beto so sisi yo sasei ne fiti asia baby a every tama na omo Ekwafo. Okay. Harvest the origin no but sesi a yetimi san wo eyiasi babia jo ana se ohini bi ohimpobi abadin tuo bi a obetima de aba but yen kola de yentimi franco okay but eyiye asi ene afashe bi a edimu a yehwe mpayimfo no ma ba kire denti a omuye omuni aji eno na di jarabae okay nanya ni nyina na mbanya ye man kaka so ketreba so pa ne ekoye nim what you say papa mama so nyina ba bia me wo ya meba ye metwemako Abdul Nazir ho na mama mi so se ye dwumade so de ebi no obi abetena ya wo se onu ni na mfo se ne huni ho akofo oba onu nyem busumi nsie ni ade aware sempa ne taba na mpempi no cases e free north eba ye nchen wo ha no ye kan kodu ba bi o se ya mamre nku tigisi ye san company fo to me bi ko agisi edwan ba beto am madaroma ye mra wade so yo ma wade te sei na amane ne amamre be ma no den ye hwe free ne ho na oba no nso den na ye hwe free oba ne ho na fe ye mra de mane ma ye gia ankasa e wa wade no yo madam ase efa aware ho ye the Molly Dabani comprising
Moshi Mamprosin Nanumba Dagomba. Yenina ya ware one of the cheapest. Okay. Like that of Asante Aware. Sir. Okoma de yenya ye kokoko na obekwa akobọ eno ukọ na mpanyimfo na gituma ye bisa efie a ofre ba. Okay. Na omusu etu anamu ebisa wo chire kwa. Eno beda ho a de omuhia ye onkrofo se omumra na omunchire omu enoma ewo efie bia wo na oje. Okay, but the okay any me de say enye sremu nyina na omo wade afuo nanso omo de no se enu na ewo fom pa okay ye ni specific normal ye de kirewo but the here o de be koye bisi and the first item okay ukochia se wan fa bisi ankasa nkwa o de sika kakra bi betu honum say bisi scan ye ma fa bisi ama eno na ye the main item ye bisa okay eno enanche tradition wo ho ansa na religion enso aba ebae and traditionally ye no specific charge ye the ma say we na obetua eno ane say obesum ebusuano okoba okay enchiano na eba wo ho ye bisa wo chire kwan ye wo say family na ofre ba no ne pabone sembia ne mo achia wanye wa ware as easy de ubetma ya ne say ye chire wo akwala ne papa kuma owo ha na say ne papa panyina owo ho okay papa na nkasa ne ba chamlana hey nenua panyine anase nenua kitu a owo ho ono na obachia no na ono na odi akwala na hye wo nsem yo eti ye ne specific ade amode ye kire wo say dagoma ne oware na tuawe traditionally ye ne bibiasa enti beseno pa preferably no obi a ukura sika kakra bi ade aka ho o de ka ho sika no wo ho but da o ba be final you know because we ko be say ba ko mienu miensa ni nyina wo ko o ko na o de bibi ko to okay now yes our methods bi are ye di titi yamma because ye wu ye nkwala ye de omo antino mu okay enti ochia ne papa kuma na antino ye kire o se o akwala no asemesi na etete no enti ono na obehwe obekwa akope oba no wo no ho okay okwa ye no specific charge ye de money pa okay I that emphasis in kwa na ehia me fi se obia ne na mamre no so dagomba de wodia ne se ubeba abehunu hye no so se papa no wo ba ne ono no de akoda ne ma na emom ne nua panyina na ne nua ketewa ana anti a wotete akoda no nso so ono so di njenjema wa wade ni mu pa tu beba be mprenan uba bia obese kakra bibi kakra na da obeya mamre na nkasa no preferably no wo ni bibia ye shada se eda ho se betua te se de ha ebeka snap pentu we oba ho ne ma wo dia ne wo bese eni wo token kakra oh na go ma for my guy when you say okay masaba hobi jo ho me kakra ma me na menko Abdul Nazir Shamsuddin Nana Piao Ada ma boy nkomo kakra Gonja emu nso etesen titiriu ya awade no aware ho no we dasi nka dia me woka kakra a ewo me bra ne kasa no okay yeni na kwesa amamre no baako if say yeni na tribe ni de obia ni tradition okay but tradition no eduru baby a ni na yepe ena akoka religion yeah muslim nso akwese yeni na no
yɛayɛ baako a yɛyɛ muslim a yɛagye muslim no edi a ɛso na yɛfa yɛyɛ biribiara nti ɛno na amammerɛ no a ɔkaeɛ no deɛ mu kakra meka ɔbaa no a wɔno bɛrima no a wɔhu na wɔpɛ no no wɔhu no no ɔne no bɛdi nkɔmmɔ ama ɔmo hu ɔmo sɛ o medɔ ɛna ɔbaa no nso aka kyɛn sɛ wɔdɔ no seesei ɛkwan bɛn so na yɛbɛfa ama yɛahyira ayeforo no ma ansa na no mebisa wo mo wɔ amammerɛ bi a asɛ nipa mmienu nware na bi ɔmo twe mpena ebi a ɛka sesere mo hu bibi bɛtumi ayɛ wɔ ma ana ɛne deɛ yɛyɛ nni saa amammerɛ bi saa ɛfiri sɛ ɔba a waware wowɔ kunu a wontumi nkɔfa bɛrima bi akyi anaasɛ bɛrima a wɔn nso waware wontumi nkɔfa wo yere akyi but bɛrima deɛ yɛama wo kwan sɛ wobɛtumi aware 4 ɛsɛ gonjafoɔ mu no wɔ limit yɛ 4 ɛyɛ 4 anaa muslim no ɛne nkramo nyinaa yɛ pɛ ne nyinaa yɛ pɛ jo if sɛ yɛ gonjafoɔ yɛyɛ bibia fa nkramo so nti ebetumi aba sɛ ebehu gonja ne bi a wɔmfrɛ nyame ba ɔyɛ kristoni ebi wɔ hɔ sa bebree bebree wɔ hɔ nti ma wano nsi wie na afei yɛnkɔ nti ɛyɛ saa no a wo bɛrima no wobɛkɔ akaka kyerɛ wo parents sɛ o menya ɔbaa bi a mɛware nti ɔbaa no nso ebi a ɔmaame obi wɔ hɔ a ɔmaame tumi ka anaa ɔpapa ɔmo tumi ka kyerɛ sɛ wɔmfa kunu mbra nti obetumi awɔ ka kyerɛ sɛ o sese deɛ menya kunu na mede no bɛba abɛkyia mo ebi mu tumi frɛ bɛrima no sɛ ɔbaa no ɔmo ka kyerɛ ɔbaa no sɛ wɔn ka kyerɛ bɛrima no wɔn bere fie no ɔmo nyɛ dɛ ɔmo hu no nti ɔmo ɔwɔ bɛ fie no sɛ ɔmo hu no ana ɔmo aka kyerɛ sɛ ee akwaraa no a wɔhu no no wopɛ no deɛ ɔbɛka sɛ ana ɔmo aka sɛ sei okay ɛnyɛ bibia nti kɔfrɛ wo parents bra nti bɛrima no wobɛkɔ akɔka kyerɛ wo papa kuma anaasɛ wo papa panyi sɛ sesei no deɛ mɛnya ni na mepɛ sɛ mokɔ kyea ɔmo so ɔbɛbɔ ne papa na ne papa kuma asante deɛ yɛsɛ wɔfa n'agye awadeɛ nti wɔdeɛ ɔde papa ne bɛkɔ deɛ yɛkɔ mbɛɛma line yɛkɔ mbaa line sɛ yɛ ɔbaa ɔma awareɛ ɔbaa ɛmma awareɛ nti ɛyɛ saa no a wo no wo papa no a wɔwo no ɛgye sɛ wɔbɛkɔ akɔka bibi sɛ akyerɛ no nti wo papa kuma na wo papa panyin no ɔmo na ɛbɛkɔ wo papa no hɔ na ɔmo aka kyerɛ sɛ na meba sei waka kyerɛ wo sei efisɛ me deɛ watumi abɛka kyerɛ me sɛ onya ɔbaa bi sei nti wo nso wohu ni dɛn nti ɔbɛbɔ abusua no amaneɛ no saa no a na kyerɛ sɛ afei moatu anamo nti mo nso mu hɔ no bɛsinko anamo gyeɛ yɛn nso yɛtua tiri nsa ɛyɛ saa no a bɛrima no sɛ mokɔ ɔbaa no hɔ a mobɛkuta mo bɛsi anaasɛ tofi bi a anaa sika bi a mode bɛkɔ akɔɛ dɛ ɛbɛkɔ akɔkyea wɔ mo mokɔkyea wɔ mo akyerɛ wɔ mo sɛ mo wɔ hɔ mo ba bɛrima no waba abɛka kyerɛ mo sɛ onya yere nti onya yere no ebia mo nso munim wɔno ne ba no nti ba a waba no deɛ de no ɛbaeɛ no no nti ɔmo ba ɛbɛpɛ ɔbaa no ɛde ɔmo ɛde ama ɔmo ba no nti bese no ɛne ti adeɛ no mo specific amount bi anaa deɛ bɛrima de bɛbɛ bia ɛne deɛ wode bɛbɛ bia mo bɛgye me second question a mepɛ sɛ mbisa mɛsan ba ahasisi na sɛ obi ɛne ne kunu te na cases bebree ba ha saa me kunu ɔne me ni nkɔmɔ ɔne me na ɔfa n'akyi a deɛ na bɛyɛ saa ɔbaa no ɛne deɛ a yɛayɛ ne ho adeɛ wabɔ dwaman nti dwaman nso wobɔ a
wone nyankopɔn de munhia efisɛ nyankopɔn wo mpɛ dwaman okay oba awaware anase bema awaware anase de omuni na omunware ye kura anase omukoye sade na eye boni omuni nyankopɔn asɛm okay nti ni amamre bi o se amamre no be kye wo no ma na be kum wo mu pacha odebi okay meba mama mra dagomba ho ama ka se ho a to say me bra no ka no ye de normal me no miensa enam okay yewo efiaware that is your tradition amamre die no okay and sana religion amamre kwanso say esre waware de ko kunu fia unni kwan say be ma bia be saba wo ho biom ye dagoma amamre ne noma na na ewo ho na ewo yare bi a ye friend ntosu okay ntosu se me ware me yira me teme di saade no e de ago ne so as watch mine what do yare mo e gba ne ho ban yes be ma bia o ne ne be o de ne ho be ka na bia obanya yare wo private part nese obama ne nya adwuma ebe tete e ponchi one he ya no na de ubeko wum gise wo ko da ho adi e wo be ma na anim mama mo fa mo ade etum ko ho ana mo de nam nko fa da go na yiri o no na nipa bebre adwane e de omo ho akohye religion okay wajani amamre ni mu say do be Christian ni nti won on person ni amamre bia benya amane bi because sa amamre no efie bi wo uye sa wontime wura fie honom ebi ba onya akobo jama wa bonte a okay wo beduru efie no anima wo begina ho wo begina ho owure ma either say wo be wa na say the and normal happens be bawso wow one kasa final obeda wo ho edi say ma kodi bonisi wow no susu emre bia etwem ye papa no mo ye ahemfo ye teme di sa asem ne ba o manim okay na ya bo charge oba ma no ye bo charge say omunko sisi omufie that is amamre kwanso okay but islamically to say me menu ya kai no your charges because your baby are afraid dowry no yeah ya be chiro to your this na infanto we nsisi ye be ko muslim ni mu ene ye pese gina typical da gomba amamre ni amane no okay mamemra we say so na memisa say ma wo say it say official at akane pa no na da gomba ma say almost ene da gomba ni nam kuma say abonten akwa wo hunu so wankasa wo hunu wo mu nyina na eto ebinum abeka nkwada boni hu ne yi yam nom ne ade tete no na se na musese yo ma obesa da gomba pa first na ye da gomba fo no oba kwa aware a na ewo yi bia ye friend papaga eno calabash o ma twa no eno na ye chop box ye den tuma fufuo okay omonyi omode omusai no na ye de amano okay eno na eda na papaga no na chop box wo de kwa aware enti ye dress ni ye we fugwe no tuma na ye dress na ye bi ma awarefo jo omo friend motalo no one more is getting so we see o masin o mo de see o masin na soro no ya wo na ma bebre ahemfo yiri no mo o mo de on sha atare ya osoro o de twa esoro sei ayo se do bia be na ba na obodu kunu sei na ne te kolokole edem
Wow. But we are ordinary person any dressing ntoma ubetuma afra. Okay. Ntoma na ye main dress ye she. Okay. Not trouser ni ho. Trouser dey say chiwari. Agro na head na dey some cross for. Na mame me pesa ene no. Yenya akwanya say no. Yentu mabunu no fo. Dagomba mabunu no fo. Ene nipa pi timidi boni a wonu mu nye esremfo. Nanso sai ba ko mielu bi suban bi ni agoboni bi a wonu mu adi enti. Eya ama yempanyimfo ekura bredodo. Enti under 2 minutes we're on the national television. Kabibi eche Dagomba youth no. Oye youth ni de na fe mi nko papa so. Na watwe de mo na watwe ne mo ha na. Yo Mengana Dagwana na say. Oh, but I can mo kase. Mpure dagbang pasarana na chemba ka puro ya na yel mpuro mampuro na yel puro bambla na yel zone bezante jele zamana na te titaba hankaya zanchan bi debse na di pronse te di palago na yisna na halshanga te zahai borna te salib yana dadama tanzan ya sulu mpahata bi hagane kazan yalman la bahata tuone tizan yalman la bahata tuone tisanya ban sai na bi'ana nin kura kawum banda yal shale kazan la sa'saban bi ta tuone to ka sai na shiro me sai ya pese ya daci mpanyin pa yanti di mpanyin fo na kai ka kire na yamfa enu entu yanim na ne edro ya timidi yesa de ne solo yo abutations okay na fan anakrendi anim yo yada se pa just hearing also fa gonja no etu o mfo kakre na yenko okay yenko sane guefso to muna fatan na farko lafiya da yawancin rai muke nema cikin rayuwa abin da ya kama samari ko budurwa zamani ya canja ana son a gyara zamanin ga yanzu abinda da muka sani kakanninmu suke kai rayuwansu ya yi kyau mu ma lokaci ya kai ya kamata yanzu mu komo cikin hankalinmu saboda mun yar wannan al'adar sunan shi yasa ya bari muna wahala cikin rayuwarmu na farko muna samun miyagun mutane masu cin amana barayi masu rena manya to wannan duka bai dace cikin rayuwa ba yasa muna son duk musulmi da kabilunmu duka musulmai kowa ya komo cikin hankalin shi ya komo cikin rayuwan uwaye da suka yi suka zama mutanen kwarai hal yau mu ma muka zo muka gade su hal aka kira mu muna zuwa mu zauna cikin jama'a duniya ana ganin mu ba da shawara to zamani ya kai kowa ya yi hankuri ya komo cikin yanayin shi Allah sa mu dace man te requirement yankudi wasu wasra mu pade wa kanyina muntie under 1 minute you can say pacho okay but the tough like okay say the you can say abrabono asisa okay emre no say ye ja ye nananum omuye mpempa no say ye ni na ye ja sa ade no nti mba ni mbema say ye sisu no e wo say timi hwe ye hu ye okay na ye mbra back for mo system say de be ya ye ni na ye betime nya osaka bibia fa nkola bonensem mo no kronfo na ye odene na to okay abusafo me ba was here I say now we dey upon na nka be hu we bia na nka ye GTV news in dagbani na nka meteso na nka me na me ma but unya ne sa ene ne de achew kwa enti yenda opanyini Ali ndenda da sana oye elder wada Gomba community wada youth no na fe opanyini Abdul Nazir Shamsuddin onu ne gonja for jase hine
Sa obi a wo hwe na opempanyimfo bi asem bi asi unhunu ba bia onfo asem nko wo da gomba ni ampacho betimi afre opanyini eye Ali Nenda Dasana e wo 0247 486655 0247 486655 bibi a kire osu bia no ubetimi e de akọ ne ho sanso na Abdul Nasir Shamsuddin awoye waziri ewo gonja muno open nso ane number no 0554 271178 0554 271178 ana me dem basia na china ye beto aso opanyi wudi no bi Zakari oza amamere no utie mu a tete no na senka ye san kwa echipa kofa amamere no akemu ode panu di se me twato ayo de mpanimfo kan nyina no mesua mu ho ade bebre ti de okan nyina no wom onso kan ware na ho de mpa na yeme de wo de besim ko wie na de gonyafo na efre na enam se yes enam se aware ne yenton mountain obayefo ma wasenum ho de wo anka obayefo de ma wasenum na akọware oba na ho okay na se obesom ntini nyina ye nidi a wo de ma wo mu ahode bekum ana wo se ba bia na omo sa na obo de jara no sabre no na ye kfa ne se omo ekomo ho ana ma ye aduane na ba nti mani age omo hu kom no okay eno ho ani je na de sa asano ba ya no abaye obi a fa na omo timi de ko program bebre me kai 2015 kra obi be ware wo Pempa Assembly Hall okay mo nkofo na bi na be di sa agro no ho overnight ni nyina na fe enti o mama mre na fe ede ai wo so obi akra mponya da gomba ni ba ko ware se o ma ware ne kama papa so bi anya ba ko ware ai ba se obeyefo be o se de se o ya na de ahye se galamse fu asase enti ene ho anu amomo anya hwe aha enti o mama mre na fe emu so ede na won se o hwe da gonja ene sa tribe na toto aso no a o mo na ma nyina sese wo ena ebepim na me no kase obu nda so ho okay se kase yehu mo membrim pa se apanyina akoda didi a opposition we do one mani kwa so tena konwa so nyina da so adwuma okay adenti no mo de da so adwuma na nne de yesi akosku nti ya to enema bia to aguo no ya de hadwene papa enti ya da o ma se se o ma mo ho kwa ma omo ebe wo mu kumase ha no omo nim no omo sha ase esua once da gomba fo no omo fi lecture okay ho mo nchiri firi na da bia me traffic so na me ka se da bia be wo ho na ofiri omo se buo ye ntia se ona na no mu firi chat na omo betena ha no ma wo nkora no firi he omo firi ha na ya wo mo no buka se wo bia obi aso ntia se sanete da bia wo firi ye na ese ho na ofiri okay na wo nchi ne hene wo se mi nchi Nigeria okay ho na me na no firi no mba wo me wa ha nti mi firi obi yo o ka we zo obi ntia se china ye bati o mati se na mo mati se on Zambia wo dey no kra de se kwa Ajaza Zakari ha na wate ne kano ene feti fo nyina me ba me mo di ba we dey mama kwa me kan mama na nya so nkitu why younger why feti 17 and now 17 we na mama drive na me fa to mra fie and then I was here for ye Gonja community and ye ba ye Dagomba and so Ghana nyina ye ba ko nti ye koye nim kira nso ye be da no ye wosrem nti ye be da no kakaka sa na bibia akoyie ba da ye duru no wapomode hu hia me o je say localization no ba wo redie ne mu ye ka se bra na be detox a wo se wonti ase ye koye bi na ano hwe se de maye esa de mayo on fait adaroma me say obesho fine mama na kwaba na enne on family nante mama na what to say mpacho nya me ato me body e de nyankam de ma ato kon na wa chef bukra me mpacho facha me next week be okay boy come mama yo mami me da wase na me da one wa bedwafo nyina so ase na me de ntia so nko every faith homeopathic clinic asoye e de ma yahwefo ene wetiefo enyina ye chia obibia
na de waje bre ehwe yen so nyame enhyira no se wotie no wotie yen kyerɛkyerɛ mu pa se de oma how bi ento no kwan mu eye faith mu pa te clinic da bia ye ba fidie so de yen kyerɛkyerɛ mu pa ebre ya hwefo ne yetiefo a yare bi ha wo mu yare bi ha ne de hye wode nanante akyɛ no na bɛmo abu na ohun baabi a ɔmfa ne mfa no saa nkrɔfo ni nti na ye ba fidie so na ye ba kyerɛ baabi a ye wo sɛ de sɛ wode hye bi wɔ haw bi a wo behu baabi pa wɔ sɛ wode ne ye dɛn ɛkɔ ɛyɛ faith homeopathic clinic yare bi a ye hwɛ ye srɛ sɛ ye gu so ɛbɔ dawuro last week ya obi ba bɛ ma wa hwɛ no onu onyanya 40 years wonya lungs problem am enne wa free mu ye besre sa yare bi wo ho a obi wo ho a eba na ko eba na ko na dwen ne se o we de me free se bra me breye ena ede sa yi bra me na so na ye yare bi a eye de ebekun wutie me lungs ne se how be ma ye besre sa ahawa no obi statistic obowa e wane ba ne ko e wo ma na asaba ne ko wo se wana obono wo yi amamai bebre ye bese o ma na ne bona ye tare ne bona ye kenten na ne mfene rift ni nyina statistic ye de ye ne ya obo wa ma onante kakra no wa bre na se nani su echiri no ye de ne be ko hospital ye be check ni HbNSO umoja ne kura ye any from ye be srese sa wahra wa no se hawo bema e de sa sunsunso we nyina ye dey e brew ne e bo wonkai yesre wo bi bebre ma me ne be na 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 wonnim se was ma mete mon kanta man ka me bana anya dey emu na ye kurom no obi kasa no wo sa hawo we bi ana oba me beye chini wo akram patem hospital kase nyina wako enu no onum krafe na na eye de eye kase yesre yempese wo besie wo ba wie ansan wat yenka entina week bia ye betena fidie kase yi so na ye bode wo kire amansan se how bi da wo so wo yare kura bla faith homeopathic clinic for aseye ye de ato wo se ye screen e de amount enkasa me ko ha ne ya chake me typhoid and ya chake kwa me ni hepatitis B and me prostate ne kra eye okay mesraw enya no nko an ya etimi ku yesre bla faith homeopathic clinic for asye screen no e koso ya start ye de ama ya boafo enyinara enti wo huni pa bi e wo ho wo bo wa ne ko e wo ma na aba na o yi frames bebre wutimi so wa na de buna ye tan wo sori otimi se ontimi ne mfin wo som na o ma me ka be so di ram o ya che mesraw wo bi wo ho a acha ya 1 month 2 weeks bi onum di rama no na so de ekoso na ekoso bla faith homeopathic clinic for na be ye screening ni bi bla ni ye check na hwe se ampa wahawa no anwode wom ni mienu nyinara problem bi anim empo wo sa no eye wo kidney ni nso how bi anim ana wo liver no da bia na me kase sa de ye keka nyina yare bi a obi mfa ne se eno de nani hu enti wo ne se o me de eye okay enti aduro bi a na wanom ade a wani hu na wo no gu so no ehu chen se ekuru ayede etu masre sabla faith homeopathic clinic for asye kumase ahinema kokobi etimu wa ana abehu faith homeopathic clinic for akra hanso ye wo so tuom anasa Santa Maria Abuya Johnson anasa Antieku Johnson takrade ye anaje police station side wa wo piemu Koforidua dia ye wo Koforidua Police Johnson Laundry Manager Road Bogosun patamu dia ye srase ye wo Bogosun station wana order seda clinic yare bia ene wudi asie eba ne ko bla faith homeopathic clinic for asye mesra wo se ebia wo hwame wudi de bia wo jonso wo se wo jonso no ene sisa o ma na asesa acha be week wo se obesa jonso na asai change color foforo mesra wo se
kidney ni ye adeɛ bi a wonam akwa bi ekura ni padua ni ye mesre se wo kidney no how ba ho a maame ema obi na ada ase sika betimi agyew na saame a wote asin no ema wo ka na wo yisu no ema wo television na wote ho hwe no ehia wo nkyere wo ni padua wo se wo television no wo so na abobɔ nani a wo se wo pɛ obi se wo meye de o me repair ma wo ka na start se twetwe ni mu a entam o de bɛkɔ ba wo anka se wo ni padua na ye dududu wo nsa no wo na nyina aye dududu wo kotodwe astart se ba ko hu no wo sisi ni mo hyehyɛw wo timi se wo nsam kekaw wo bo akwa na ne moto ma start se ekeka no mesra se one screen ni padua na ebesi de wo hunse wo liver hawa ba ho enuro bebre nkrofo ton wo dwa so ade nsunsan so ebre yesa no kidney no mesra wo bi si aduro bi afo no wato ama 200 cedis na one home hawa de bebre se wo kidney ne how be maame areho ya maame bi twa kwanya wo kidney stone na doctor ohe ne kacha ne say so wan pe ye ne nsuo de ba kokora bo chasa madam ne kan areho na so enne face homeopathic clinic as that woman sa how ni nyina ye de every ho mesre ema obi mfanu obi na adaw eti na faith for uba ho a me wo ya me maame kora na aba ho a me fa me penka say say Debbie this yes screening we need padua no ni ya fa wo sample ni ya de ato your radionics ni so na etwa wo number akere say ampa wei adro wei eye wo moja ho nro enso wo ni padua mu no ehu enro ni ye de ma enti wo start say wo fa ye nro na seconds na asa wo say ni padua na ye den esesa ye ba sere the ekoso wo ni padua mu bia ye to nsa frew wo de wako baabi aka cha osa yare na aba wo so no wo de aduro so saa de akọ de wo se ye tua wo bia ye tua wo na so month bia be ko check up no na yare no percentage ye da na da bla faith homeopathic clinic for asye free screening no ekoso ye branches nyina be fidie nim na fidie na ndi tete se ampe how we na ba oni padue nim na akire di eni kwan sa wo ye na asa akire enupa ye mfama ye numbers no e wo screen no so mesra se fa ye numbers no kumasi ye wa hinema kokobi 18 mu takrade ye wo anaji police station bogos ye wo older seda clinic wa bogos station na kofori dia e Poly Junction Landry Manager Road na wo PM akade a ya wo Santa Maria Sotsum Abuya Junction anas Antieko Junction ni nyina ye the same area mesre se e ma yare enwu wani mase e me yemfa wo nhye dem wani no ade ya ba wo hu minim krofo bebre akọ hospital kase agidin yakoyi wo mani surgery ama enne de ye ne surgery no aduma ya ketekete enwuna de mesra se ba eni dia ni wonyina so bebre se metena opasa me maame woni bedum ana me papa woni bedum de na bia wo ma faith homeopathic clinic for mesra se ade ya ba wo hu ni ye sagana ha so woni me enudum se kim wona na woni ne ti obebu esansa abrochire kura sika wo ho no so obi ani efra papa bia ne nani adum osema sa me fra me na me ba aba na me ne ti wo fi ha me ba na nya adwuma ko ba bi Amsterdam na me ne wo ba adwom ha na sa me ka se hwem na yi 10 euro mama na me ba na kwa yi 50 euro ode a chelo and I'm say daddy Ghana mpo ana wasita say ya me nwanwa na say daddy wani adum ne de eju obi oti outside kwa na ni adum no ne na eburu na wa wote Ghana ha ni wani be fia wo bi wo babla wo kokko sika wo ka kire wo ba na wo yire na ane ne teno wo kuru na ane ne tenza me pa cho show me yi 50 cedis fa kodi jo be hunu yi 200 cedis na wa wani nye eju be sida wa hu mesra wo sa bla faith homeopathic clinic for asye eni wo how be a be screening na ye mo ye wo masia woni na asose show ebosi so wo se woni ni twan yi empe asose so asa anwegu so prunso ye wo masia wo ba ye de be wo se woni ne so ama sa de wo hu ni nyina ye dey afri ho ye numbers na ade ye di tudwa no 0244
58 38 59 0244 58 38 59 0540 71 09 40 0540 71 09 40 number email ufra baby a wo bia no ufra ye de hode ye ben wo number be de ebema ya de bia ya kwankro enim guase da wo so no bla face ko party clinic for asye ewade be fa ye so abo free screening nso e koso e free 500 series ba me de wasi wadi ama na tie for na mahefo say bla ne be screening e bia wo ba wo sike kra 400 series enti yakasa bla 500 be screening ni pedua na e de na ade be jinru ya bla kra 400 series ni ye betimi dia show ama wo nance nro ama wo sa enro ama wo liver nro what wo ye den ama wo prostate ayekese my time no aso so meche one esa omboko ya omwe be aka enko okay see I me do ka say adwumako bi a efre omo Business Insight Academy omo release a report to be okay 16 February 2026 year number that's right according to report if it be synthetic fragrance as a synthetic fragrance obi e used to be ne splashes a hold be a lipsticks be a splash be a makeups be a household detergents be a perfumes be a deodorants air freshers sanyo many nyina ya every day at the year but the woman say some of the contain or lotions are hot dry this run and what the ability to me pass it through your pores koka your liver and not the report nature say on my projections be started from 2026 year so we share the market size of aroma synthetic fragrance penetrated through abekaya pomodena say a bro 72% of all risk and not the idea faith homeopathic clinic here and say oba a detoxifier detox no na copper a big detoxifier because a cool mujam ne kotena ho a na dey ha wo aka by you detoxify na say free yenko number na so these are new every day ko yemu every day ye free day hwehwe nko amu e ko di ye die ye sra ye nom eno de we go confront aso ko detox we dey ko detox no number 0244 58 38 59 0244 58 38 59 now say 0540 710 940 0540 710 940 30 seconds yes before I say mama ka ba ko na ba room it was a to particularly the may dance and they say your bofu be say accurate diagnosis it's a half cure obetima ko hospital ye hu ya property no and a problem palma obi na 10 years very good kwa ye hu ya recro no enti wo say I try and error yes ko so do we hwe ko yesi baba fit to me particularly said the bear you be hu say o ya re say no enti na di mfidie di dwuma no oba ya de o share fidie ni ya bo wo moja wie na fidie na say screening ni padua ni nyina oyi organ bia no wahwehwem oyi organ bia no wahwehwem ko ese obedu na ase ya de ya from head to toe no benya bia ya ehye enti you believe in say obokron kan ya rio machine na abekire ya kire say o ya rio kura no say ya ba ya che na de baba na 6 months kura ne be bitima sa ka kire machine be ye pie enti honom no na ntini ya ka say o say we know health in state ti uba detox kakra massage kakra your acupuncture hono physiotherapy
ni nyina wo bit number na akora ne here sense small man besi number ni se sia frɛ na bra mami wo wa badaye yemye wo de ko bia ni to ase ma ebobo ba na esi anu ama yeah MTN is 0244 58 58 59 0244 58 59 kuma se ya santasa hinwa kokobi 18 wo akra so tu obu ya junction o anti junction no ani wo takra de anaji police station bobo so old asida clinic moga abro sign echi o ana ko for the landry manager show police junction tipacho bi be see ya biamra biamra o say discount I say 5 minutes every Ghana man discount to biamra e be so biamra okay eti ko faith na kokoje wayare hwe and hwini awodo agu ye kom ahwene yi ene wo hwe masomade for all occasions bodu ye da me kon wo koye photo shoot u pese wo share that dress especially Ohemaa ajo manye ajo o topa he ya mpacho obesiesie hu asante dagomba frafra bibia ehwene de toma kura de na menya nka ho wate tifa kunura ho no ntoma number no 0244 828802 0244 828802 manye ajo ne number no manye try ho nyen kato kakra ko ba de aka ni na ye de besa sama mo Utu boy busan ohu ukwan ya party no over for so di no anampo say drink ko okoso ori base no that is Bigo Bigo okay see no problem die ni ba bia obi over na ni jikeke na celebration ekoboko Bigo kwani soft drink out the park is 16 and 20 that is Bigo So we don't want to go a refreshing, big quality ankasa, and to be on a Bigo, yeah, especially. Test it so dear. Kaiso Bigo, a petroleum company limited. MD, Ajin Kratoya Tum. Empeng Pino, yana ebinum taikase, cancer ya dear any edru. Sa semi edi ehu atunipa piso, ama se obinya cancer ya dear. Onim se ne wie yaba ene ataju fo Abraham ba Isaac marewo Isaac want to say bibi aye boko pardon jio ewie wona anam de asema no am das edi kan me chia ona obedwafo nyina yo akupon am kase ne nhyira mo amen am say acha na otwe na mesan ba if you say yes say juice ka di utimi fu an if unse nipa bi am pressure on say u buy e na utimi da so fine satisfied say fu ba wani mo ma so anyina e fu afa na okay jo ma me ntwa ni ti amma wo menim ne asie nyina na san say wo fa any obey e wa ha abusua na no ye wa ha no de nkomo bebo ye say ya ka se wonum kwa kire nkosi nkonwa na nka de bese bi o ma ya so ntena busua se wonum je ne 15,000 sumsika na ya te so ama no cry 10,000 chop money akra no chop money anu won fa nhwe no 4 months no ye je ne 15,000 ne ye te so e ma ne ba 10,000 afen so na wotwe bia sika no wontua 600 ontua 1,000 and I know so you take so at the back 600. 800. It is so by 800 or 800. Oh, okay. Ma somebody ya Nhyira entino. Wo fa e wo ha na na tena se. Mami sans a den na fe dia be me e bu ni kom dodo na madam mo mi enso ye no no wu. Why? And dan mu ko share dey na see madam. Okay. Ye ko share no. Ye kan sembe miensa. Okay. Ananai. Yedi nka se die ne kire se ne ba no oje tu no enti ya kase be kakula de ho asem yeah ana de to su mi no chop money ye share first open manase no oje tu mu no yeah na ontua enti de ese de so be ka ho asem ana afi ye se akola we wagina tu mu no moving forward no wo madi disika no mi no
Okay. See, I can't answer. Okay, it's more kind of sense, Pacho. Okay. The didn't card, a colano card. I share a name maybe. Na the didn't I said 4 months ago. About time. I did sicker. Yeah. And he said, there be I am fathers will be 30 cities. About time. And he, yes, I say, was some 9. Okay. About time, no, I did the sicker, no, 30 cities a day. Okay. It is a 30, one every one. 30 cities, no, times 31 days. No. They're quite there for the 30 days. 900 cities a month. Times 4. 9 4. 36. Oh, come here, friend, my bigger for you. It's a my 3,600 for 4 months. Yes. Where your bata in a didisika. Yes. Pacho yanko. Pese anyone brain unti. Yes. And I feel you can't say Akodano Edriani. Konko Edriani and Colano Dino. Yeah. Yes, it be the none. Yeah. And you know me, I said, I don't know, Bakubia 140. Konko Bako. And obedi 2 weeks. Otoba could be 2 weeks. 2 weeks. I'm saying, your calculation will be more. And you then say 280 cities a month. Okay. Into 280 times 4. Times 4. And no, my say 1120. 1,120. Okay. And you can say, I could have no chop money, I can't 500 now. Any you know, can say, yeah, would you 250? I won't you be see, and say for 4 months. I could see the same for them. Okay. It is a sikano. Moka no de utua ba ko no wantwe biem. Enti mu twini nyina agu ise wo de 4 months ye ya we keto enwa asem ba e de na moje. Enti no 500 times 4. And it's 2,000. 2,000. And after you can say I could have no nema be a sassy to talk, but there be a war or to Tomano. And also a Kikabu mono, a 1,000 cities. Okay. To wear other items. And no 1,000 cities. Okay, Yanko. Asa. And now, almost say a pampers or the bog or the bacolado. And also, you say 40. I just list with wine a year mao. Ya ne obebano e mata no ne e trance e busa no they spend day. Okay. Nti ade no keka bo mu no mba de to mani. Okay, nti diaper no. Diaper so beto no for 4 months na no wonto en mo man say. Yes e ba ko 45 cities. Okay. Na eno no busum bia obe yusu mienu. Koda no bo mienu. 45 cities. I don't know 4 months there 360 cities. 360 cities. Yes. Okay. But you're not there, and I'm saying, I could somewhere or the city in Yama. Jobs are to bucket, no 260. Yeah. And I saw to bucket now. It did 2 months. Okay. And today I say for the 4 months or to 2 buckets. 520. And that or ne parazone, Sadia, my name I can only in a house. Okay. You know, I could see 800. Okay. For the 4 months. Okay. Asa. And you know, China say, baby, I could have better. And you know, so a dad on compare, like I said, only 3,000 for 2 years. Okay. 3,000 for 2 years. Yes. Okay. Okay. Pacho Asa. Asa. Okay. Okay. And you die hard. Say, hard damn will be a well chief in the fee. Until hard manner, I saw Tom mattress. Until and only mattress and name of the kind 1,005. Okay, to mattress and so be count 1,005. When you able to try to me, you wanted to come up, Pacho, how you go? Okay. Pacho Asa. Basically, no. And a monthly, no moka say, henceforth, where you 4 months in the lapses night woman. Yes. Ain't he, all quite a name in a month and 1 month almost saying. Okay, you can say, Squadubi no sa when I did back one and can say, no bill. And think I don't so yet 500 and also in Timmy.
take kind of finally no you can say okay you for 100 penka 500 and 600 for me no kodani me no yes okay wadaroma minim se wodi ni dia ma ye pa ye me feduto se ye to nsa fra o de di kan wodi asem ye chia de abesi enne na ni nyina ne se ne pomasi bre e na ye pe ni ye mu e na ye pe de di kan de ya churotro nyina ye pa na me nyante ase nanso meti ase yi die mahunu so eye niam ka wo boy no atwam bi eye me na me ne me kunu awo na nye bia adwaman a me fa na chi ko boy se be ma no na mfi mi o mfi mi o na nke e krogin se ya nka wei da nka meje ni nyina amamone nka meje free be ma iwo no matter what but e come no e wo ho no ye se menene yonko brebo pa kwakoda nanso eba ne die eye be ma ne ba enti se no sei na me pese ye kono madaruma omono deto no eniema ye sese ye se ye kanu nyina no se ye gisa aka ne nyina free be ma ho ni okopese esika na ye ma ne brekwa ma ne kopɛ de ba na se sila oda so dakem ade echi ade esa no de busumi nkoda mienu bedie aye no so busumi bi eso de ba no yenya enti nkade atwam ni nyina no omonu ni ade ni nyina no meshiagu diaper no meshiagu wadaruma me ka bibi wa ha ka me twa no mu other items na ma 1000 no me twa no mu de me fatitiri pa eye akoda no adi di sika ne bata no adi di sika yes siama no bosume 9 no say 500 no bosume 9 no 2000 eno say edimu bi se wanhwa akoda no sabre no edimu edan no a wo bata no bedem ne abofra bedem edimu so onya mattress a nkoda no beda so bi eno nsusu edimu na afa edidi sika henceforth esese odeba no edimu senka woni me be ya adwene na nkoda nketua yi da chinti ki etwade akwa mente hontoma ekuo no a yete ye tete ma aboabo ma no yenya ma no nyina obi o ye interested bi a wo so bi say ye 157 ye ntimi mfa ye nyina ye ma nanso ye babo modern ye ba ye nko ha nanso ye beche ye mu eti upese wo do hu bedom women's wave empowerment a ye mako ye tete ma na obradwumadi a ye die yin so ye dia support so be ye ma ho masem obetimi abo high ewo WhatsApp pacho enfre 0533 22 3565 0533 22 3565 WhatsApp obo high ye do beka group no ho na fe so abeju t-shirt Ohemaa bi me dem bi obragu akire kama na say we are moving to a different world midi ene midi wompini nanso ubasa tu de friend Ohemaa bi me da say ene wadaje a wode ne yen atena abesi sabre djumadi edi ho no enche bi ebeto aso edi amam tena ebesan ehia ma me nsan kwa homa no so biem na memfa afrefo no bi enka ho hello mama me Ohemaa Benewaa pa Yay! Nigeria back up Faminante. Mo asungin kanenka evangelist Big Mama any lady good to say the gram. Na ko shirama. Oh fire papa ho fa my dear actually. Ah ha be ko kuma sienya ko di hima ho no mo fa. Ti bi ya be fa. Ohemaa Benewaa. Oduma pemna bi di machi. Cause mo ko so atke chire ko challenge se ma mo chechi. Mo me bo no se. Tetino yentino obi ntwe. Ohemaa Benewaa mini abeme. So catch mama Big Mama class in my message. I think I do both the other some in Sukatra. Because this am now all come. If you sumame on Casasa Bema. You moving the Bettinia, and what I'm betting the Abu because I already some more Hano. And on the Chronicle, you must be big a Krahanika. How would you be swatched? Open your beer man nonsense is someone, my watching. That's in Nigeria, my crown. Okay, Miss Veda say hello, Mama. Papa, would you baby of Refi? Yo,
no, the thing about it is medicine cry, it's for woodley. In fact, we do not know a boy papa, now it's just a few I'm a boss, no, I'm going to call it today. Me that say hello? Kafra, hello? Who did baby afrefi? Nhyira. Oni abe ma kwa me akwalu ni mi do ofinso abofo pe. Oba kwa me yenko. Yo, nyame trao. Na mi mo abato pa. Ko nyina, baby a me mama efe obia. Piano. Ni aba na Ohemaa. Why dear sir? A danida ultimate cofa mpanyifo entity ebetina street no ultimate say amamre ni amanye na me dey me say obi biara so ye oba so ye bema ultimate hwe Nhyira FM television ya nyama bebri ya di radio we ti enimu faso ya nya film afa ya wale mu ya titina ya bra boy ya matitina nyina Nhyira FM amma nyama bebrebe antimi dia na me kan say anya say wo sole a wo be so TV na wo he ne keke mo na wo hwe no na wo sua nyama na wo sua amamre ni amane na onko ye fonto bia wo awale ati onko ye fonto bia wa bonti emfa nku abusia ni mate me yanwani amamre na mo be kire nyina no ye die no afa ho pepe Oba untimi ntuna wukunu nte enfo na moboni da ani oya abi owa afi onwura ho edam baba wo su direct edam oba odam ama dipo kawa no atem na nukura tire no se ba ma no be tia tumu se obesa ji o sa wale ni a tise wo oba ni obusia mo boka ma ye amame ni amane ni hawo asa na watini asa ya wale ni ntino ye hwe no na esua nyama primu. Okay, yeah, that's it. Hello? Hello? Me don't food tea, baby, afrefi. Ohemaa pacho bibi ane kwabra yebo amkaso tu. Yo, ba kwabra yenko. Me mama juma. Na me bi ga ta me kan se. Ye juma ni ye ya. Ye juma ye ya papa. Entienze se. Omo fa kwan bi so etimtim ni sa. Omo nu se ya na gini mu ni da enfo ye papa. Entienze tre adeji wonde momo na na mutemma na me pacho Ohemaa adanu si adanu o ma ofa pia kro eyi bi giri ma o se obobo wa mo o kan zen ka wa bi tu se oba obi esen afani wo yiro ati na me yesen ka be bona kamen na da me bi akire o ma furi yo wa ti amba ma mo na ana me ti manene wa Edine hu sa obabia no sebi wo ba na vagina no ye frɛ no wo ba ene esi ekofa wura mu a ye frɛ no ahahan ba bajo metimi aka enye de sa ne yaka wotwa ene na bibi nti ye frɛ no ntoma ye nka no saa ye twɛn ne yaka no wotwa nti obama fa wura mu a ye kane no nananom na mo frɛ na hahan twɛ ndi awo pon ana ese me pon na me kofi cause yes na ese and dan kan walegele piao padam fu we rende Ohemaa eno abrantie yi de no kwasem ni wa how we bro depression ose wo ye virgin ose wo ye virgin ose wo ye virgin a chese won wale to say for two tiri mo we number bia ti se bi se me ye virgin kon na mte wo na efa ba bi no ho kwase abuo de ya ene de yanka na ye boa but won say ni suba na ye sa nkrofo bi aso wa jimi kakra ase na sam den sa nkrofo ma hu bi enti no wo ye twan enti ade no wo didem ba no de kutre binya tato ade na wo ye no odi bi mo sama brefu abre na meji ba ko yo fa so wo kana sam no eniade ni wo ni jimi na fna ena dam kakra so wo muti na nka wo ba pani wo 10
Boni na so to. Hey, yes, do. Hey, yes, Anna, everyone. But all the same, you be share. O say em frɛ wo maame no nti e be frɛ maame no. Na ya hwɛ. Ana me fan chia sonko Madam Vivian Afolabi o hwɛ me from Accra. Wa say Ohemaa ya chia me kakra. Me chia wa me be from. Eti me chia Madam Vivian Afolabi. Sound so ana me chia officer. Owosrem nana edu jemfi nana piao yankopon won hiraw na wonya ukese epa emfa emame Mr. Obuo Odilis Peppers bibia become mighty no ne ade odi Korea ba se o Korea mechia no so sonko ekwan so epa modaro magana manti maka kyerɛw wo yesremuni eyedie wo na woton wo bibi na pese wo de beso yasene ne nyina ye boa ye ma no ye fa mesrew wodi ewo no danu eduru aduane so a wo beye bi na ade aba pekora wo be ba beye last day dia ye bodem etifufuo 410 ne we no wo de no bi aba ne ehunu se ye duane kan ankasa ni de we no ne tizet on kameka se wo ntonto ezafi so a wetim dia aba ti se ni me no nyina ya de kro dia ene ne chese no anu no ene nuhu fe nuhu mra eti uwo moa bia wo de wo pese wo so be kire ye wo nsa no kakra akwanya da ho number me de ma we freso mesre wo fre na nso de wo no e choba na wo ye wo pese wo de wadu anu no bi ba ye beje ne kama number ne 0533223565 pacho we de fre e 0533223565 ye ma me no ma mo kuma se dwom no ne ade e da ne dura Samu amfa mra body banchi ye begigi ni nyina ne aye ama na ye fe ye jaga na kwan na fe ya TS street ni mu ne aye adwuma ato so tibusumi de ye ne mo a na eko na bebe ma kwan ma ye de mo ebesie da mo se pi ene mo adaji amose no we ho bundles a wo do Facebook ye da mo se kira nso is another day ye be bremu de kama pa chewa da medino mrefi Amere bajo beba me hwe me din ma bebo aje Nhyira me de sawini ene abaso mo so fa kwa de ya de biasa ti mapon edamo ase nyakopo ya de china ebehia aja ton de bi ho ye ntin frem na yenso so kra